Ibintu birakomeye, ibintu bihinduye isura mu mujyi wa Uvira, no kuvuga ngo umunyengero z'umujyi wa Uvira ku cyambu cya Karundu, aho ni ku kiyaga cya Tanganyika, ahari ubwato bukomeye cyane bwihuta cyane. N'ubwato bwa AFC M23 bukaba burashwe n'indege za Fardc drones zambukiye cyangwa zahagurukiye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Mirikiyoro Ndadaye. Imirwano igiye guhindura isura, M23 ikozwe mu ijisho nk'uko tugiye kubanza tukumva ibyo abari bari hano, no kuba bafashe video bari hano ku kiyaga cya Tanganyika babibonye neza cyane uburyo izi drones zaje zikarasa kuri ubwato zikabutwika zikabushwanya gusa nk'uko tugiye kwibagezaho muri nkuru yose uko yakabaye. Imirwano rero igiye guhindura isura, reka tubanze tubagezeho iyi video ubundi tugaruke mbagezaho iby'imirwano ndetse n'izi drones zaturutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ingine ya pili hapa tuko tena kuporo ingine vedete ya pili na Lungula antoka poro wa Kalundu tuko kote ya Kilibula hapa kwa masimetiere tunakamata maimage vedete ya pili na Lungula tena ya M23 drone kama kosa ni drone amerikani wanapiga hivi vedete atuyu antuka deuxième vedete iko cible hivi na kamata moto hivi pana bakia moja tusikuwa tatu mlaki kwa na foto iko na bembeleza ngira ngo murabyibonera, ngira ngo murabiyumvira. Abana bari bari ku cyambu cya Karundu, ni cyambu M23 yafashe kiri ku kiyaga cya Tanganyika. Aha rero hakaba habaye igikorwa gikomeye cyane cya gisirikare cyakozwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc. Tinze rero byagenze bite n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc, aho kuri uyu wa gatanu tariki 26 Ukuboza zarashe amato abiri y'inyeshyamba z'umutwe wa AFC M23. Ubwo bwato bwarasuye ku cyambu cya Karundu giherereye ku kiyaga cya Tanganyika mu gace ka Makobola ko muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Drone ya Fardc niyo yarashe ubwo bwato, ndetse amakuru avuga ko abasirikare bose bari baburimo bitabye Imana. Usibye kuba AFC M23 yarasiwe ubwato, amakuru avuga ko ejo kuwa kane nimugoroba ingabo zayo zari ziri muri Makobora zahavuye, bikarangira FARDC na Wazalendo binjiye muri aka gace nyuma y'imirwano yabereye ku misozi ya Kisekezi, Bangwe cyangwa Bangwe, Ngalula na Makobora ikikije uriya mujyi muri hagati ya territoire ya Fizi na Uvira. Andi makuru avuga ko kuri uyu wa gatanu imirwano ikomeye cyane yongeye kubura hagati y'inyeshyamba n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo mu gace ka Katongo no mu nkengero z'uduce twa Kigongo na Kabimba duherereye mu birometero bibarirwa mu 8 uvuye ku cyambu cya Uvira. Rero bikomeje gukomera, usibye aha muri Makobora, aha nyine turavuga kuri iki cyambu ahatwitswe ubwato bwa M23, amato abiri y'intambara, amato yiruka cyane nk'uko amakuru dukesha bari ku ruhande rwa FARDC bavuga amakuru ku ruhande rwa FARDC abitangaza. M23 yari yavuye aho muri Makobora. Ubu ibyo byo byagenze bite? Aho n'ubundi ni muri territoire ya Fizi. Kuwa 25 Ukuboza 2025 ku munsi wa Noheli, iyi centre yagaragayemo abarwanyi ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa leta bemeza ko bakuye AFC M23 muri iyi centre. Umuvugizi w'abarwanyi bagaragaye muri Makobora witwa Winston Makufuli yagize ati abaturage bakomeze batuze Makobora, twayisubije, turashimira Perezida Felix Tshisekedi wohereje ingabo za FARDC kugira ngo zirinde umutekano w'igihugu cyacu. Nubwo Makufuri yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryakuye AFC M23 muri Makobora, amakuru yizewe ahamya ko AFC M23 yahavuye nta mirwano ibaye, kuko kwa 25 Ukuboza hari hatuje abaturage bizihiza Noheli.
umuturage wo muri Makobola cyangwa Makobola yagize ati saa 8 z'amanywa nibwo twababonye berekeza muri Uvira bafite imizigo yabo. Nyuma y'iminota mike twabonye Fardc na Wazalendo bahagera kwa 24 Ukuboza mu duce dutandukanye tw'isantre. Habaye imirwano ikomeye yatewe n'ibitero bya drones n'intwaro ziremereye byatangijwe n'ingabo za Kongo na Wazalendo. Yabereye muri Makobola ya mbere, Makobola ya kabiri, Kiringi, Kirambi n'ahandi, yatumye abaturage benshi bahungira mu bice bitekanye birimo umujyi wa Uvira uri mu majyaruguru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 26 Ukuboza, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo byarashe ku cyambu cya Kalundu kiri ku kiyaga cya Tanganyika ahaherera ku mujyi wa Uvira bikoresheje drones z'intambara. AFC M23 yemeza ko tariki ya 18 Ukuboza abarwanyi bayo bose bari bamaze kuva mu mujyi wa Uvira mu kubaka icyizere mu biganiro bihuriza iyi M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iduha muri Qatar kugira ngo impande zombi zigere ku masezerano y'amahoro. Intumwa za AFC M23 zasubiye mu biganiro idoha tariki ya 12 Ukuboza, ariko leta ya Kongo yanze koherezayo intumwa zayo, delegation zayo, yinubira ko abarwanyi biri huriro bafashe umujyi wa Uvira tariki 9 Ukuboza. Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo akaba n'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU for Esozima Nyasimbe yagiriye uruzinduko rw'amasaha make Kinshasa tariki 22 Ukuboza rwe rugamije kuganira ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo mubyumvira ubu tuvugana Makobola hari Wazalendo ndetse na Fardc bahakuye M23 niko babivuga. Mu gihe M23 yo ivuga ko yahavuye mbere ikerekeza muri Uvira. Ikindi gihari nuko aya matabiri yo yarashwe. Tuvuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, reka twerekeze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Irucuru aho Wazalendo ivugwaho gutega igico M23 igatwika imodoka yayo. Byo byagenze bita umutwe. Ingabo z'umutwe wa M23 bari ku murinzi ku muhanda Goma Rucuru muri parike y'igihugu ya Virunga. Biravuga ko zaguye mu gico zari zatezwe n'abarwanyi ba Wazalendo kuwa gatatu tariki 24 Ukuboza 2025. N'igico bivugwa ko izo ngabo zategewe hafi y'agace ka Rumangabo muri territoire ya Rucuru. Amakuru avuga ko ubwo byabaga impande zombi zarasanye birangira imodoka ya AFC M23 itwitswe nyuma y'uko ingabo zayo zari zimaze gutatanywa na Wazalendo. Bivugwa ko muri iyo mirwano kandi ko hari ingabo za AFC M23 zaba zarishwe nubwo uyu mutwe utaremeza cyangwa ngo unyomoze ayo makuru. Actualité.cd dukesha inkuru ivuga ko iyo mirwano yaciye igikoma abaturage bo muri kariya gace, ndetse amakuru avuga ko ejo kuri Noheri ibintu byari bikimeze nabi by'umwihariko mu duce twa Rumangabo, Kalambi na Rugari. Bivuga ko Wazalendo nyuma yo kugaba kiriya gitero simusiga mu buryo bwa gicengezi zahise ziva muri ako gace kamaze igihe kinini kagenzurwa na M23. Gira ngo rero murabyumvira, izo ni zimwe muri updates turakomeza kugenda n'ubundi tuzibagezaho. Ni amakuru atari meza ku ruhande rwa AFC M23, ku ruhande rw'abakunda AFC M23 ko gutabara abaturage ndetse n'ibindi byose, yaba ibyabereye ku cyambu cya Kalundu, yaba ibyabereye Makobola, yaba ibyabereye Irucuru. Ni amakuru atari meza kuri AFC M23. Mukomeze mane nanjye nshuti bakunzi ba Pilot News TV, wibuka gukanda like, wibuka gukanda subscribe.